Phambi isandla wena ngeke ungena lapha. Angisakuhlonipha na ishiti lapha eceleni. Kanti Bona la isithini. wena ugqoke isidulani ugqoke isichip. Wenzani khukhu ufuseke wena? Wayengakwenzanga ekuseni lokho. Yeke umona Satan. Emfane wamaskisi sorry. Ya kodwa mangafundanga utholakala khona apho. Akuthaya mfana thaya khukhu. Ambonje nama degree ngavuma umgibela phezulu kwamabonda wena. Satan. Ibe ngabona uhlukumeze kudala. Cela umothi khona la. Yes. Uyazi le Zimbabwe yaqala so. Kuthiwa imali intsha. Ngathi ilizwe liyaphela. Thina siyadlula siya Egypt. Mala ngencheck ichange lapha. Phela imali yomkwerekwere ihlala endaweni ezininginingi. Akula mashuwa anytime ungahamba. Ungeza vimba. Ayi! Asisani thembi ngoba lingalasishaya before. Ngeke lisambe ngaze lithaye njani linganya. Linganya. AmaZimbabwe sesibaningi wafa. Phela thina amaZimbabwe lamaZulu siyinto eyi-1. Thina singamandebele singaba kaMzilikazi amaZulu ngaba kaJaka. Umzilikazi wabalekela uJaka wasizalela eshitini le. Mase sibuya lapha sebefuna amaphepha. iZimbabwe la injani lama province. South Africa. Thina singamandebele into esikhuluma liyayizwa. Ungeza umuntu asuka eZimbabwe ekhuluma isilungu chaya lishona. Hayi kuchaya umuntu. Alikati. Hayi umona ngeke uphele impela. Sizophumelela loba kunjalo. Dani. Papa nesi. Siyadelana lezi zinto. Bomama ngalitshela ukuthi mina komana ama Nigeria nidla imali. Hayi ukusala na. Mina senisana ama Nigeria. Thola umntwana une 3 months ikhanda liweya 5 kg.